Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Rengkat lang bat ki Dr. Jongkari India ki badan hapo kshatri jong ke Indian Medical Association ki Dr. bat ki nongtre jong ke Woodland Hospital Shillong haka khat pratarik upna jileo arajar arpuai ki liasno akti lang ban Pyrshah ya ke Jingshah Thombor jong ki nongtre ke kot ke khia ki bala jia hakeleng kari India dangshan kad hadu bakala bo jingma ya ke chingim jong ki doctor ki nurse bat ki nongtre ki baju shakri ki nongpang haki hospital bapher hakeleng kari India u doctor tay kupar kharshiyeng u badai uwai ni ki doctor jong ke Woodland Hospital ula kerpat di kipat ba bakin ai ka jinge trailang bat ki nongtre jong ke tenat ke kot ke khia hakum ke por baka jingpang klam COVID-19 kalawan lenshop haka perthai baro kawai na bakum ki breu ki batrai haga ni kam sumar ya ki nongpang kila IT lut yala di met bat mensim klem da khenshu yala ka jong ka jingim bat yala ki bahayeng hasem yang Woodland Hospital nak doctors bagi staff in support ya ka Indian Medical Association syuk khondikot kumka IMA hakaba ki protest against the violence against doctors and medical staff India berkoi utara mot ba jing le Thombor jang ki brio hari India berkoi ya ki doctors bagi staff especially community poor ba shamjinja hakaba ni asal shop bungni yang jipap covid ma teka ni kerpat ki pajwa berkoi ba kindonika ba ni tolong kan balong maple ni kung ki doktor bagi staff nila pilot bat board met bat bon sir sampai khat sila jong bat family jungi jakat bajangi tang menyerang kibril kalabiang dia habai ia India berkoi kibril Thombor ki doktor bagi staff kung fly haki social media jadi ko ba ani ka jungi ro panung long muta bakin support ini long kan balong maple kemakin ikut ni dan kamu support ni poin ba kamu support juga ni melalui kamera tentang hijau kan ya